एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेले पयले सुवातेर शाबासकी दिता आमचे सगळे ओपोजिशन MLAजांक इन्क्लुडींग लिडर ऑफ द ओपोजिशन बाब युरी आलेमो तुमी बरे झूज मांडले कशें इन द एसेंब्ली आनी बरो एकवटूय दाखयलो गडे जायत वयर सकयल आसतलें कित्याक बाब प्रमोद आचार्यान जे प्रुडंट मिडियाचेर युरी बाबाक विचारला ते प्रमाणे वेदर इट वॉज थेट्रिक्स काय म्हणून लोकांनी विचारला म्हणटा तो येस पॉसिबल इट कूड बी क्वेश्चन्ड ऑफकोर्स बेनिफीट ऑफ डावट आसतलोच आतां इट कूड बी थेट्रिक्स इट कूड बी तियात्र इट कूड बी तियात्र इट कूड बी नाटक इट कूड बी ऑप्टिक्स हे वय ना ते आनीक एक 6 म्हयन्या भितर आमकां कळटलें आनी युरी बाब यू विल बी अकाउंटेबल टू गिव अस अकाउंट्स ऑफ ऑल दीस इन्क्लुडींग विजय बाब सरदेसाय जावं वेन्सी बाब वेगस क्रूज सिल्वा बाब जावं विरेश बाब बोरकर एल्टन डिकोस्टा आनी कालूस फेरेर यू ऑल पीपल विल बी अकाउंटेबल टू टेल अस what all things that you all have discussed and fought for in the assembly, are they then implemented or what is the status of that in this coming 5-6 months? नाजाल्यार दुसरी असेंब्ली येयत आनी आनी क्वेश्चन घालचे ती क्वेश्चनाची क्वेश्चन उरले ते रियलिटी इन आन्सर येवपा जाय नाजाल्यार सो दीस अकाउंटेबिलिटी लायज ऑन यू ऑल पीपल इट शूड नॉट हॅपन लायक उंडी हॉर्नाक आयले ओवनाक भाजूंक घाण येयले आनी हिंग वचून तो लायटी स्विच ऑफ केलो ते उंड्या मागीर पीठ गुडी जातले सो ते भाशेन जावपाक जायना सो इट हॅज टू बी फॉलोड अप ते पदरां भाशेन ते चीफ कुका भाशेन मद मदें चोवपा पडटा सो आर यू ऑल गोइंग टू वॉच इट एंड गेट द रिजल्ट्स आउट ऑर नॉट दॅट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन ओके सेकंड थिंग 21 तारखे जुनाचे 2025 हांवें एक सभा घडोवन हाडली फॉर अ अवेरनेस प्रोग्राम ऑन दीस फेक वोटींग डिलीटेड एडीड वोटींग मॅन्युप्युलेटेड वोटींग फॅब्रिकेटेड वोटर्स लिस्ट इंजेक्टेड फेक वोटर्स हेजेर एक अवेरनेस घडोवन हाडले कारण थोडे दीस पयले एल्विस बाबान एक हिंदी सोशल मिडिया चॅनलाचेर इंटरव्यू दिलेली पयली हांवें सो तेन्ना आय वेंट एंड मेट एल्विस बाब ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट इट इज आनी तेजे फुडल्यान हांव एक्ट कोत्तलो म्हण एज अ सिविलियन आय ट्राय टू एक्ट तर हांव म्हणटा युरी बाब बिईंग अ ऑपोजिशन लिडर तुका दिश्टी पडना हें सगळें चलत तें म्हणटकीर सोशल मिडियाचेर कोणूय आपल्याक एक ओपिनियन दिताय फॉरगेट अबाउट पीपल लायक अस अ पर्सन ऑफ अ स्टेचर ऑफ एल्विस बाब he puts an opinion, that also opinion which has percolated from your own leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi ji. तेजे तूं कॉग्निसन्स घेयल ना तेज उपरांत पीपल लायक अस वी आर वर्किंग आमी कित्याक काम करपा रे सगळ्यांनी पगार तुका मेळटा कोदेल तुका मेळटाय ऑफिस तुका मेळटा रेंट तुका मेळटा स्टाफ तुका मेळटा इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट अवेलेबल ऑन द फिंगर टिप्स तुका मेळटा एसेंब्लीन तूं बसोता सगळें तुका मेळटा जाल्यार ग्रावंड वर्क आमी करपाचें जावं एक्टिविस्ट जावं NGOन करपाचें सो आय डोंट अंडरस्टँड ऑल दीस ओके दुसरें ते मिटिंगेक जॉन नाजरत बाब आनी एल्विस गोम आसलोले जाल्यार 21 जून 2025 टील डेट 10th कितें केलें तुमी एल्विस बाबान एक अवेरनेस केले एल्विस बाबान बायट्स दिले एल्विस बाबान ती रिसर्च केली बट एज द लिडर ऑफ द ओपोजिशन ऑन दीस फेक वोटर्स लिस्ट ऑर दीस वोटींग मॅन्युप्युलेशन तुवें जावं ऑर तुगे पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकरान तुमी कितें केलें विजय बाब सरदेसाय तुवें एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट तुवें कितें केलें अमित पालेकर क्रूज सिल्वा वेन्सी वेगस तुम कित केलें एल्टन डिकोस्टा कालूस फेरेरा तुम कित केलें टुडे आय विल नॉट आस्क विरेश बाब बोरकर बिकॉज तेमी हेजेर पयले होमवर्क केलो आहले दे हॅव डन सम होमवर्क
Now, I may not agree with all their claims. Claims जायत केलो आहे. So, तेजे I may not agree. That is debatable. But I have to accept that Viresh Borkar cannot be questioned 100% on this point. But तुम्ही उलय तेम तुम कित केल रे? तुम कोणाचे तकले येनाय? राहुल गांधी बॉब मारून लागलो सॉंगीन जाल मरे. तू युरी बाब आले माव कत कित रे? प्रुडंट मिडियाचे वचून तुवें सांगिल्लें आमी एकवटान रावनाय जाल्यार आमी सगळ्यांक त्रास जातले, आमी सगळे बुडटले, आमकां गोंय शितान आमी एकठांय जावपा जाय म्हूण तूं. That is for us, we need to understand one thing, that no single individual can win Goa. It had through some assurances. So it was a very productive session. There were good debates on certain matters. म्हाका एक गजाल सगळी जाण विचारता ती की तुमची तशी काय युनिटी अशी दिसली ना, तुमगे इश्यू बेस्ड युनिटी आशिल्ली हावसां भितर ओपोजिशनाची, भायरूय तशेंच ना जाणू जायना. वी हॅव नो बॅगेज, so we are betting on the front foot. आणि जेन्ना But you don't behave like a team. No. See, you are betting on front foot, but you don't behave like a team. Will you behave like a team outside the house? No. See, the question, it's a very relevant question. For us, we need to understand one thing, that no single individual can win Goa. It has to be everyone together within the opposition. We need to understand. Get alone, Yuri Alemav cannot win Goa. Or the Congress party cannot win Goa. You will convince your high commands. No. See, that the question about convincing is secondary. First, if we are firm that we want to save our lands, we have you see, I also this assembly, several reforms I studied in each department. Yes. Because थोडेशे जरी तो तुम्ही मंत्री चोयल्यात ते अजून मालगुडी डेजा सिस्टम गेले आहे पन्नेले. We are into AI, we are into several other things, but you look at their performance, pathetic. So will you behave like a team outside the house? And will you be able to convince your high commands? See, high commands म्हणता plural. I have full faith that the opposition MLAs have no choice, but all of us are talented. We have to put our talent into one form of an energy to make sure we win Goa. Everyone, this victory for 2027 will definitely be at a compromise that every political party will have to make sure we don't divide ourselves, to make sure that the 70% is very simple. 70% लोकांक हो सरकार नाका. आज जरी तो चोयल्या तेंगे 17 सद्या 20% आहा. 80% लोकांक 10% तेंगे आहा ते ऍड झाले. आमगे ते सायडी कोण गेले नाही. only lip service. तुक जाय तेच काँग्रेस, तुक जाय तेच तूं बिल्ड करतलो. You will use your dictatorial practices to take in and keep out certain people the way you want now. आणि मागीर सगळ्यांक जाण गेट लॉक जाल म्हणटरीच मागीर दुसऱ्यांचे घातलो that they are not willing to join us to do any work in unitedly. It is your duty to bring them together, no? If even one of them don't listen, it is for you to convince them. It is for you to show them the way, show them the light, show them the importance, show them the benefits for the sake of Goa. Just because you 3 MLAs are there and you are the leader of the opposition by default, you will do whatever you want to do in the whole of Goa on behalf of the Congress. This has to stop. Anyhow, but other than you, जायते जाण दुसरे मुखार सोडले. For them I must salute. People like Joachim Dias and others, whom I have seen along with Radharav Gracious. In this gentleman, soon after our meeting, आमगे meeting जाली 21st June 2025, and 25th July, almost within after 1 month, तेणे complaint गायलो to the Deputy Collector South Goa and joined Mamladar 7 in Salsette. Then complaint गायला. I don't understand why this all
thing is being subdued. And I will hold only and only responsible is the leader of the opposition, Bab Yuri Alemao. Because you are the leader of the opposition. So if this opposition has to work, it is for you to take them together. And not that they get scot-free. Goa forward president and the MLA, Vijay Bab Sardesai, tu kitkota. Who is going to take care of this voters list? Can't you work on Margaon and Fatoda at least? He initiative to chalu karpa jaina. What is Elton doing? Carlos Ferreira, Venzi Vegas, Cruz Bab Silva. In fact, I have spoken to Cruz once. Let us do something about this. So तुम्ही जर तर 7 जण opposition MLAs एकठांय जाण एकल्यान Goa is a small state. So a small state is, if constituency एकल्या जर तर 5 देखून दिल जाय तो 35 constituencies can be cleaned by only 7 of you. And this to be done, it is the duty of the leader of the opposition, Yuri Alemao, to take them along with you. Get this work done. Don't wait till people like Joachim Dias on these things. And that also so late. Of course, better late than never. John Nazaret Baban काम केला सोय. सावे कुदिनो बाबान काम केला सोय. Amit Patkar Baban काम केला सोय. Of course, it is late, but better late than never. So if we are working in unity, Yuri Bab सांगत ते भाशेन, जाल्यार एल्विस गोमसान हो मुद्दो जून 15 पयल काडलो. June. So what were you doing? So almost 2 months. So everything is just like म्हणजे लोकांक मुद्दे सोदून काडपाचे, लोकांक झगडपाचे, आनी मागीर एक काँग्रेसा लिडर येतले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. ओ मागीर असेंब्ली उलयत म्हणून रे जालें. असेंब्ली उलयल्या जालें मरे मागीर. जगो इंडिया, जगो गोवा, जगो काँग्रेस, जगो गोवा फॉरवर्ड, जगो आम आदमी पार्टी. आणि दौडो आरजी. देव बरें करूं. Thank you very much.